ikaze ku makuru ya Adi Rwanda amakuru agezweho muri kano kanya no kwimirwa yongeye kuba hagati ya AFC ndetse na FARDC Buhimba muri Masisi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Kamena 2023 haravugwa imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za AFC n'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo mu gace ka Buhimba muri teritwari ya Masisi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yatangiye mu masaha ya nijoro ahagana saa 5 z'ijoro ku isaha yaho, aho impande zombi zakomeje intwaro ziremereye n'izoroheje kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Imirwano yari ikomeje ndetse abaturage benshi bakomeje kugira impungenge z'umutekano. Icyateye imirwano no rero nk'uko amakuru ukisha ibitangazamakuru bitandukanye bikorera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko muri rusange icyateye imirwano nta kindi nuko amakuru abivuga ihuriro ry'ingabo za leta RDC nabo bafatanyije byagabye igitero ku birindiro bya SM biri mu gace ka Buhimba mu murenge wa Oso Banyungu. Intego y'iki gitero bivugwa ko ari ugushaka gusubirana ibice AFC igenzura muri Masisi no kugabanya ubushobozi bwayo muri aka karere gafatwa nk'ak'ingenzi mu rwego rwa gisirikare. Icyo bisobanuye mu rugamba, abasesenguzi bavuga ko imirwano yerekana ko nubwo hari ibiganiro bya diplomasi bikomeje kubera mu rwego mpuzamahanga, ku rugamba ibintu bikomeje gufata indi ntera. Hari ibimenyetso byerekana ko FARDC iri kugerageza kongera igitutu ku birindiro bya AFC ikomeje kurinda ibice yafashe mu mezi yashize. Intambara ishobora kwaguka mu bindi bice bya Masisi ndetse na Walikale. Isano n'imirwano ya Kibati, imirwano ikurikira indi yabereye muri Kibati muri teritwari ya Walikale, aho naho impande zombi zimaze iminsi zihanganye. Ibi byerekana ko ibikorwa bya gisirikare biri kubera ku miyongo myinshi icyarimwe, ibintu bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'abaturage ndetse no ku bikorwa by'ubutabazi muri Kivu y'Amajyaruguru. Isesengura rya Rwanda ni mu gihe amahanga akomeje gusaba ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya RDC na AFC ibikorwa biri ku rugamba byerekana ko impande zombi zigikomeje gushaka inyungu za gisirikare mbere y'uko habaho umwanzuro wa politike. Ibibazo bikomeje kwibazwa n'abasesenguzi mu bakurikiranira hafi ibijyanye na politiki muri kano karere. FARDC izashobora gusubirana ibice AFC yambuye AFC yo izakomeza kwagura cyangwa kurinda ibirindiro byayo. Ibiganiro by'amahoro biracyafite amahirwe yo kugerwaho mu gihe imirwano ikomeje. Icyo Adi Rwanda irimo gukurikirana yakomeza kubakurikiranira uko ibintu bihagaze i Masisi, Walikale no mu bindi bice by'uburasirazuba bwa RDC kugira ngo bagezeho amakuru agezweho n'isesengura ryimbitse. Kubera gukurikira live Adi Rwanda Evening Analysis, amakuru agezweho hirya no hino mu isi, hanyuma ujye uraba uwa mbere kuri aya makuru. Niba wamaze gukora subscribe, turakubwira ko wamaze kugera ku muyoboro mwiza, umuyoboro ukugezaho amakuru aba agiye agezweho hirya no hino mu isi. Reka tugaruke tubagezaho andi makuru arimo kugenda agarukwaho hirya no hino ku isi ndetse no hano mu Rwanda by'umwihariko. Mukomeze kugira umugoroba mwiza
ko tugaruke mu kanya gatoya tubagezaho amakuru yandi arabagezweho.